i sad vas želim službeno zaželjeti dobrodošlicu na radionicu za najbolji početak školske godine. Ja sam Dino Benedetti i bit ću vaš predavač danas i sutra. Nekima možda i malo dulje. Prije nego krenemo sa novim stvarima, evo nekoliko jednostavnih pravila koje možete pročitati. Prvo, opušteno, nisi na nikakvom ispitivanju, nije ovo ništa strašno, znači tu si da naučiš nešto. Što? Eto to što ćemo otkriti uskoro. Drugo i važno, stvarno nema glupih pitanja. Želim da me pitaš kad god ti nešto nije jasno ili kad imaš neko pitanje, neku ideju o učenju i o svemu ovome što budemo radili. Zašto? Pa zato jer si tu da naučiš, da znaš, da razviješ neku novu vještinu ili više nekih novih vještina, a ako ti ne bude sve jasno, pa onda to nećeš moći napraviti. I druga stvar, zašto mi je ovo pravilo nema glupih pitanja važno, pa najčešće, ne znam da li vam se to kad dogodilo, ali kad jedna osoba postavi pitanje u razredu, ispadne da još 10 ljudi ima jedno te isto pitanje, samo iz nekog razloga nisu mogli ili nisu se usudili pitati. Tako da ako postaviš pitanje, zapravo si heroj za ovih ostalih 10, 15, 20 što imaju isto pitanje, ali jednostavno ne pitaju. Ok? 11:30 moraš jer imaš trening, nema problema, onda pogledaj ostatak na kameri. Ok, samo sekunda, neki mi javljaju da imaju nekih poteškoća. Vi koji ste mi ovdje, ali sve dobro čujete, vidite, samo mi još jednom potvrdite sa da. Čisto da vidimo da ne bi koga zakinuli. Ok. Pa da, a ako neko ima nekog problema, pa zato postoji snimka, tako da se uopće nemojte brinuti. Evo još nam neko ulazi, možda je sad sve ok. Super. Za one koji ne stignu doći danas ili možda ne stignu doći sutra, već ste čuli, ima snimka i u slučaju snimke ne mogu ti odgovoriti na pitanje ovako uživo iz čepa jer te nema, tako da za sve koji gledaju ovo u budućnosti za 2-3 dana, sva pitanja mi možeš poslati na info@superstudent.hr, to jest onaj mail gdje si ti ili mama, tata, neko zaprimio upravo i ovu snimku i ovu radionicu i vrijedi za sve vas koji ste ovdje uživo. Ako se sjetiš nekog pitanja sutra, preko sutra, možeš me svejedno pitati, imaš tu mail i potrudit ću se što prije ti odgovoriti. Preskočio sam ovo treće što je možda vama najvažnije, a to je nećemo ovdje sjediti 2 sata bez prestanka, pa mislim da bi nam se mozak pretvorio u špagete. Tako da otprilike svakih pola sata imat ćemo 5-minutnu pauzu. Ono što ja znam napraviti, po čemu sam malo zločest, nekad se toliko zapričam da jednostavno zaboravim da treba pauza. Tako da ako vidite da je prošlo vrijeme za pauzu, a ja i dalje idem, slobodno me možete podsjetiti u chat, samo napišite hoće li pauza ili tako nekako, na fino me podsjetite, pa ću završiti što prije svoje pričanje i krećemo na pauzu. Napišite mi da vidim da me slušate. Ajde, napišite mi broj 3 u chat, ako vam je sve jasno. Super, ako imate koje pitanje u vezi ovih pravila, možete već sad napisati, ali mislim da nije teško, ali dakle, jednostavna pravila. Super, po broju trojki u chatu vidim da dobro slušate, još nam se neki priključuju. Lijep pozdrav svima koji ste se tek priključili, još nismo ništa previše prošli, tako da stignete sve sad čuti. Ok. Znači sve je jasno, trojkica tu ima, odlično. Samo molim nemojte previše ovako pisati puno trojki, čisto zatrpavate chat i onda druge dekoncentrirate. Dakle, kad pitam da nešto pošalješ, jednom pošalji i to je to. Znam da ste svi tu dobri, a ja ne volim biti tužibaba onda kad moram tužakati. Joj, ovaj je radio ovo, ova je radila ono. Svi ćemo biti tu jedna dobra ekipa. A onda na kraju imam jedno iznenađenje za vas, pa mi možete, to jest ako zaboravim na iznenađenje, podsjetite me na samom kraju današnjeg dana. Problem prijaviti se na laptop, pratite preko mobitela, nema problema, kasnije na snimci pogledajte opet ako vam bude potrebno. Ko ne čuje, neka pokuša
neka pokuša ponovo ući. Ok, moje pitanje za vas, vjerujem da većina, ako ne i svi vi znate ko je ovaj lik iz crtića na slici, naš dragi spužva Bob, ali ono što mene zanima je sljedeće. Jeste li se ikad u učenju osjećali poput ovog spužva Boba? Dakle, sve ti je kaos u glavi, leti, gori, nemaš pojma šta se dešava, ti se trudiš, a osjećaš se ko jadni spužva Bob. Jel' tako? I sad, zašto te to pitam? Zašto te to pitam? Pa prvenstveno da pogledaš u chat i vidiš koliko je ljudi napisalo da, svaki dan, jučer i tako dalje. Znači, nisi jedini, nisi jedina, svima se ovo dešava, svi imaju nekad ili često, usudio bi se reći, takav kaos u glavi dok uče ili dok prate na satu. I sad, pa vidjet ćemo danas kako to možemo riješiti. Neću slagati, ista situacija ili slična situacija takva bila je kod mene. Naravno, nisam imao prave spužva Bobove u glavi, ali ovaj kaos s tim se mogu poistovjetiti. Pa da vam kažem ukratko nešto o sebi, često ljudi misle, aha, on će nas nešto učiti o učenju, o pamćenju, o svemu tome, znači on je sigurno neki zaljubljenik u učenje, obožavao je od prvog osnovne do kraja fakulteta, svaki dan ići u školu na nastavu, to mu je bila najdraža stvar. Nije, moram priznat da i ja kad sam bio u osnovnoj školi, u srednjoj školi, pa čak i na fakultetu, učenje mi nije bila najzabavnija i najdraža stvar na svijetu, mislim da nikome nije. Šta je mene zanimalo? Pa druženje s prijateljima, igranje igrica, sve to. Šta me nije zanimalo? Pa sjediti, učiti po cijeli dan. Upravo to je ono što vjerujem da je situacija malo slična i kod vas. I moram vam reći, nije da nisam volio dobre ocjene, nije da nisam volio biti pametan, što se kaže, imati znanje, sve sam to volio, sve mi je to bilo cool, ali nije mi bilo dobro da ja moram, recimo iz povijesti, uzeti jednu te istu stranicu i sad ju čitati 10 puta, ne bi li možda zapamtio neke faraone, godine, datume, ne znam ti ni ja šta, ili neku definiciju iz hrvatskog ili biologije. Zapravo nisam volio taj proces, taj način učenja, jer je jako dosadan, jako naporan i ne garantirati ništa. Što to znači? Pa ja nekad pročitam 10 puta stranicu, ali opet nemam pojma i nisam zapamtio. Nekad 2 puta i onda sve zapamtiš. Ono što se desilo je da sam u to vrijeme pomislio, pa gle, možda je problem u meni. Možda samo ja ne znam kako efikasno učiti. Sigurno znaju roditelji, sigurno znaju profesori, idem ja njih pitat za neki savjet. I pitam ja tako svih koje sam mogao pitati, dok, nažalost, dobio sam sve slične savjete. Najčešće 2 koja sam dobio, pa me zanima jeste ih vi ikad čuli, bili su sjedi i zagri stolicu i uči s razumijevanjem. Jeste li to kada čuli? Dajte mi napišite. I onda mi nakon toga napišite koliko su vam ti savjeti zapravo pomogli. Jel tako? Ili malo, ili nimalo. I okej, to nisu bili jedini savjeti koji sam dobio. Dobio sam i uči na glas, dobio sam i probaj pisati mentalne mape, probaj ovo, probaj ono. Ništa nije bilo nešto super, nešto da mi je pomoglo sad puno lakše učim, sam puno bolje učim, sad puno brže učim. I skoro sam odustao, rekao sam, gle, očito nema drugog načina nego lijepo sjedi i zagri stolicu i to ti je to. I onda sam potpuno slučajno u jednoj knjizi koja nema veze s učenjem, nekakva knjiga o mađioničarskim trikovima sa kartama, sa kovanicama, s takvim stvarima, naišao sam na jedan trik koji kaže, mađioničar pita publiku da svako kaže neku bez veze riječ i on uspije to zapamtiti, točno ponoviti u redoslijedu kad oni to jednom kažu. I sad ja listam da vidim koja je tajna tog trika, jesu to neki njegovi pomagači, ali neko to zapisuje sa strane. I tajna trika kaže, nema tajne. Mađioničar to stvarno zapamti uz pomoć nekog posebnog trika za pamćenje.
ja idem to sad isprobat i uspijem zapamtiti tako 20 potpuno bez veze riječi koje jednom pročitam ovako. I to je zapravo kod mene bio neki prvi wow trenutak, ček. Znači ja mogu nešto brzo i lako naučiti ili brzo i lako zapamtiti, samo mora biti neki drugčiji, neki poseban način. I volio bi reći da je to bilo to, da je taj jedan mađioničarski trik mi pomogao da sve super lako, brzo učim, sve odlično. Nije. Trebalo mi je jedno 15 godina da dođem do ove razine gdje sam sad, da mogu vas naučiti tajnu brzog i lakog učenja. Meni je to bilo čisto iz sebičnog razloga. Dakle, ja sam htio imati više slobodnog vremena za druženje, igranje i da manje muke moram provoditi sa učenjem. Kroz te godine uspio sam doći do te tajne brzog i lakog učenja za sebe, a ako ste za, napišite mi u chat, jeste li za da konačno podijelim tu tajnu s vama. Iznimno mi je drago da pišete da, inače bi ovo bila najkraća radionica na svijetu. Tako, nakon 15 minuta bismo rekli, ništa ekipa, to je to, idemo svi svojim kućama. Dobro, pa što ćemo mi konkretno danas i sutra raditi? Pa ako bi trebao to sažeti u jednu rečenicu, bilo bi ovo. Tako da u manje vremena i sa manje muke naučiš više. To ćemo proći u današnju i sutrašnju zapravo radionicu. Ono na što ćemo se danas fokusirati je zapravo plan učenja. Što da ja radim kad sjednem za stol, kad otvorim tu knjigu bilježnicu, što da ja radim da ja to najbrže i najlakše naučim. I to ćemo postići tako da zapravo ispravimo neke načine učenja, neke greške koje nas bez veze koče i zbog čega nam učenje nije brzo i lako. A sutra ćemo se fokusirati malo više na pamćenje, pogotovo pamćenje onih nekih stvari koje ti ni nakon 100 čitanja ne ulaze u glavu. I fokusirat ćemo se na još jedan bitan dio koji je meni posebno zanimljiv, jer mi je jako krivo kad god čujem da je neko učio, trudio se i onda došao na ispit i dobio lošu ocjenu ili pao zbog nekakve blokade. Dan, dva, ono što je meni najgore kad se neko stvarno potrudi uči i onda dobije lošu ocjenu od nekog stresa, straha, blokade na ispitu. Tako da ćemo između ostalog u sutrašnjem danu proći 3 koraka koje svi možemo iskoristiti da onda smanjimo taj strah i stres pred ispiti odgovaranja. Mislio sam za chat, gospodine Režnjak. Ok, ono što želim napomenuti, mislim da ste dovoljno pametni da svi znate, ali nijedna tehnika učenja ti neće biti korisna ako ju ti ne koristiš, ako ju ti ne vježbaš. Pa da vas pitam jedno pitanje na koje mislim da ćemo svi znati odgovor. Ako ja gledam YouTube videe o sklekovima, ako ja čitam knjige o sklekovima svaki dan 3 mjeseca, ali ne radim sklekove, samo čitam i gledam o sklekovima na internetu, hoću li ja ojačati od tih sklekova koje ne radim? Što vi mislite? Vrlo jednostavno pitanje. Pa naravno da neću. Isto tako možeš čitati, gledat o tehnikama učenja, o pamćenja, koncentraciji, motivaciji, sve super, ali ako ti to ne koristiš, ne radiš, opet ništa se neće dogoditi. Dakle, ovo što ćemo tu raditi, super je što sam pripremio sve što možeš koristiti odmah. Doslovno sve što ćemo danas spomenuti možeš već danas ili sutra nakon škole koristiti, ali potrebna je vježba i potrebno je da to redovito koristiš da imaš rezultate. Prije nego nastavimo dalje sa prvom tehnikom, uskoro ću vam otkriti koja je, mene zanima sljedeće. Što biste vi rekli da je kod vas odaberi jednu najvažniju, najtežu stvar koju želiš poboljšati kod svojeg učenja? Šta je ono što tebe najviše muči i što misliš da bi prvo trebalo riješiti? Dakle, probaj ne reći sve, znam da svi imamo više, ali probaj odabrati samo jednu od tih koja ti je nekako najvažnija. I napiši mi broj u chat, ili možeš tako riječ, motivacija, koncentracija. Vidim da imamo puno koncentracija, puno pamćenja. I nekako mi se čini, pokušavam ovako tu si zbrajati kad gledam u chat, ali jako brzo ide, ima puno koncentracije
ima i motivacije, pamćenja, vidio sam puno je ovaj strah, stres od ispita ili od odgovaranja. Taj strah i stres je ono što ćemo često, ono što ćemo sutra spomenuti. 1 i 6, ok. Pa sad imamo malo neku sliku i opet pogledaj ovaj chat, vidi da nisi jedina osoba koju nešto od ovoga muči. Ok? Pa idemo krenuti sa prvom stvari. Vidim da je, ok, puno vas je pisalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sve, ali koncentracija je jedna ili ti fokus od češćih stvari. Pa krenimo sad sa tim. Ako budete pažljivo slušali, onda ćete otkriti jednu najlakšu tehniku koja će vam zauvijek pomoći sa koncentracijom. To se zove Pomodoro tehnika. Pa kratka anketa u chat, napiši mi samo da ili ne ako si čuo, čula ili nisi čuo, čula za Pomodoro tehniku. Ok, vidim da je većina ne, ali vi koji ste napisali da, jel koristite ili samo čuli ste, znate za to? Vi koji ste samo čuli, a ne koristite, pa to je opet kao i s onim sklekovima, jel tako? Ako ja znam da sklekovi postoje, ali ako ih ne radim, pa sklekovi mi ništa neće pomoći. S druge strane, ovi koji koriste, mama misli da je gubljenje vremena, pa neka onda mama slobodno pogleda ovo što ćemo sada ispričati. Preporuka za svih koji znate, a ne koristite, nakon ove radionice koristite, jer je to najlakša stvar, a donosi najviše rezultata. Pa o čemu se konkretno radi? Pomodoro tehnika, nećemo trebati jesti nikakve rajčice, nego je dobila ime po ovom pomodoru. Dakle, ne trebamo jesti nikakve rajčice, nikakve pomidore, ime je dobilo čisto po ovome tajmeru. Taj tajmer zove se Pomodoro tajmer jer ima oblik te rajčice. Vi možda ne znate o čemu se radi, ali vaši roditelji su sigurno to vidjeli ili koristili. Nismo prije imali štoperice, mobitele i sve tako, pa su nam tako neki tajmeri koji okreneš pa ti odbrojava vrijeme koristili za, ne znam, kad staviš pečeno pile pa da znaš kad ga treba izvući iz pečnice. Ova metoda je jako jednostavna jer ti kaže samo dvije stvari. Imaš jedan dio di radiš ili ti učiš i imaš drugi dio di se odmaraš i to je čitava filozofija. Pa idemo vidjeti kako funkcionira. Prva stvar, odabereš zadatak. Koji je to zadatak? Pa što moraš učiti, što moraš ponavljati, neka rješavanje radne bilježnice, čitanje lektire, što god ima veze sa školom. Nakon što odabereš taj zadatak, namjestiš štopericu na 25 minuta. I sad ako nemaš štopericu na mobitelu ili te mobitel dekoncentrira pa imaš sat ili na kraju krajeva pitaj nekoga da ti kaže, mamu, tatu, brata, sestru, baku, djeda, da ti kaže kad istekne 25 minuta. I sad ono što je ključno, tih 25 minuta nije puno, ali tih 25 minuta najbolje, najviše što možeš, fokusiraj se na učenje. Znači koliko god imaš snage, fokusa, koncentracije, učiš. Kako? Pa kasnije ćemo proći neke metode učenja, ali bitno je da tih 25 minuta nema dizanja po vodu, na WC, ništa. Tih 25 minuta učim najbolje što mogu. Nakon toga, kad istekne, mogu označiti kvačicom, prekrižiti sve kako god voliš na svojoj listi zadataka i onda ideš na pauzu. Dakle, 25 minuta učim, 5 minuta odmaram. Međutim, što se zna desiti na toj 5-minutnoj pauzi? Pa zna se desiti da uzmeš pauzu od 5 minuta koja preraste u pauzu od 500 minuta. I to ne želimo da se dogodi. Zato imamo tu jednu zvjezdicu i ta zvjezdica kaže sljedeće. Ako ideš na pauzu, nemoj raditi nešto što traje dulje od 5 minuta. Ako idem na pauzu, a krenem raditi sendvič, pa mi za to treba već 5 minuta, pa još bar 5 minuta da ga pojedem, pa neću se vratiti sigurno onda nakon točno 5 minuta. Ako upalim YouTube video od pola sata, pa teško ću se odhrvati i da ga ugasim baš na 4 minute i 59 sekundi, jer mi je baš tad krenulo najzanimljivije. Dakle, smiješ raditi što god želiš, ma možeš biti na mobitelu, možeš se malo protegnuti, što god. Ali da budeš siguran ili sigurna da ćeš za 4 minute 59 sekundi biti nazad za učenjem. I onda samo ponavljaš taj postupak. Jako lagano. Opet učiš 25 minuta, sav fokus koji imaš na učenje, opet 5 minuta pauze. I koliko god moraš učiti taj dan,
radiš po ovom sistemu. 25-5, 25-5. Sad super stvari kao što i u školi imamo velike i male odmore, tako isto imamo i u ovoj metodi. Dakle, svaki četvrti ciklus, što znači kad 4 puta odradiš učenje po 25 minuta, onda uzmeš si jednu malo veću pauzu od 20 minuta. Ako se nakon te pauze trebaš vratiti učenju, ako ti to nije kraj učenja za taj dan, pa onda ti isto pravilo vrijedi kao i za ovu 5-minutnu pauzu. Nemoj raditi nešto što znaš da će ti se biti teško vratiti nazad nakon 20 minuta. Ok, dajte mi napišite, je li vam ovo jasno? Mislim da sam ti dobro objasnio. Jako je lagano, ali ako ima pitanja, bolje da ih sad riješimo. Znači, 25 minuta učim, 5 minuta odmaram i to tako vrtim. Sad ćemo otkriti zašto. I zato sam rekao da je ovo možda najlakša tehnika koju svi odmah zapamte, jer ti kaže uzimaj više odmora. Kad učiš, a svi nekako volimo da imamo više odmora. Jasno? Super. Jel to 4 puta radiš? To radiš koliko god trebaš učiti. Znači, ako trebaš učiti samo sat vremena, napravit ćeš 2 puta po 25, jel tako? Ako trebaš učiti 5 sati, onda ćeš tih 5 sati razložiti na koliko god ti treba. Dakle, svako učenje, čitanje lektire, pisanje zadaće, sve što ima veze sa učenjem i školom, podijeliš u ove Pomodoro cikluse, to jest u ovih 25 plus 5. Ok. Ne može se fokusirati uz muziku, pa većina ljudi ne može, tako da je najbolje onda učiti bez muzike. Sad, zašto baš 25 minuta, pa onda 5 minuta pauza? Zbog čega ne više ili manje? Pa nisam ja izmislio, zapravo su izmislili malo ili puno pametniji ljudi od mene. Nekakvi znanstvenici su doslovno išli gledat kako funkcionira naša pažnja, naš fokus, koncentracija. I ono što svi znamo, ok, kad krenem učit, imam koncentracije koliko imam i kako ide vrijeme, ta koncentracija pada. To nam je svima jasno, logično. Ali ono što možda ne znamo, i što ja sigurno nisam ranije znao, da ta koncentracija ne pada malo pomalo, nego otprilike nakon 25 minuta ovako strašno brzo padne. I što ti se onda desi ako učiš sat vremena bez pauze, kako nekako najčešće organiziraju ljudi učenje? Ok, učim sat vremena pa ću pauzu, ili 2 sata čak pa ću na pauzu. Ti prvih 25 minuta imaš koncentracije, super, ali onda padne naglo i tu si skoro na nuli sa koncentracijom. I to znači ako učim sat vremena da ovih preostalih 35 minuta, a ja skoro nemam nikako ni koncentracije. I zato ti se desi da kreneš učiti prvi dio bude ok, ali onda ti krenu misli letiti, onda moraš 3 put pročitati istu stranicu, nemaš pojma što si pročitao ili pročitala, takve stvari ti se dešavaju, baš zato jer ti je koncentracija na dnu. Muha na zidu bude zanimljivija nego ono što moraš učiti. I onda se autor ove metode dosjetio, gle, ako ja znam da će mi tu naglo past koncentracija, pa hajde da ja uzmem pauzu. Što će se onda desiti? Ako ja uzmem pauzu, ićemo na pauzu nakon što dovršimo ovu priču o Pomodoru, hvala ti na podsjetniku. Ako ja uzmem pauzu ovdje, kad bi mi koncentracija naglo pala, što će se desiti? Pa ću malo odmoriti par minuta i kad se vratim, koncentracija neće biti tu negdje dolje na dnu, nego opet imam istu stvar. I onda zato i ponavljamo taj ciklus, jer za 25 minuta opet bi se desilo da moja koncentracija naglo padne, ali već smo pametni i znamo što ćemo napraviti. Pa opet ću uzeti pauzu da očuvam tu svoju koncentraciju. I zato to ponavljaš koliko god ti je potrebno da taj dan učiš. Naravno, da li ovo znači da će tebi koncentracija biti na 100% ako učiš 10 sati u komadu? A neće. Ali ovo će te spasiti od toga da ti koncentracija ne padne odmah za 20-30 minuta, nego ćeš puno dulje moći učiti uz puno više koncentracije. Ono pitanje koje često dobijem, pa kad to prođemo idemo na pauzu, je smijem li ja prilagoditi ovo sebi? Mislim da bi meni bolje išlo 10 minuta pa 5 minuta pauze ili možda više, 35 minuta pa 5 minuta pauze. Smijem li ja to malo sebi izmijeniti? I odgovor je da, ali. Sad koji je ali? Smiješ ne ovu, nego sve tehnike koje budemo radili danas i sutra smiješ prilagoditi sebi, međutim, prvo 10 dana za redom koristi točno kako smo tu rekli. Dakle, ako smo tu rekli 25 plus 5 minuta odmora, koristi točno tako
10 dana. Zašto? Jer za neke tehnike treba malo da se navikneš da ih izvježbaš i možda za 10 dana skužiš da ti je ipak ok točno ovako. A ako skužiš da nije, onda barem imaš 10 dana iskustva i možeš puno bolje znati što izmijeniti, a ne nekako ići pogađati ili po osjećaju, meni bi možda bilo bolje ovako, meni bi možda bolje onako. Dakle, Pomodoro tehniku i sve drugo što budemo radili, probaj 10 dana točno po ovim pravilima, a nakon toga možeš si malo mijenjati, prilagođavati. Ok? Idemo sad na našu prvu pauzu, 10.31 do 10.36. Možeš ili izaći pa se vratiti na isti link, ili vi koji imate upaljene kamere samo ugasiš kameru pa ju upališ za 5 minuta. Vidimo se za 5 minuta. Ok, ekipa, naša prva pauza za danas je gotova. Pa možemo polako krenuti dalje. Pozdrav ekipi koju vidim na kamerama. Za vas znam da ste se vratili, za ostale nadam se da ste tu, da ne pričam u prazno. Ok, zadnje smo pričali o Pomodoro tehnici. Ono što samo želim za kraj reći, ako neko ima pitanje o Pomodoru, može slobodno sad napisati. Ono što vam ja za kraj želim reći, da ponovimo zašto nam je ta tehnika bitna. Prvo, i sad smo cijelo vrijeme o tome pričali, pomaže održati koncentraciju dulje vremena. Super. Ali postoje još dvije stvari koje su jako važne i pomoće ti učenju, a puno ljudi ih ne spomene kada pričamo o Pomodoro tehnici. Pauzu imamo svakih otprilike pola sata. Druga bitna stvar o Pomodoru. Lakše ćeš se motivirati za učenje. Kako? Pa lako se motivirati ili lakše se pokrenuti za nešto kad radimo u malim koracima. Što to znači? To znači, je li lakše meni reći, joj, sad moram ići 3 sata učiti, ili mi je lakše reći, ajde idem krenuti s ovih 25 minuta pa ćemo vidjeti kako ide. Pa upravo to, kad sami sebi kažemo, ok, idem sa 25 pa ću vidjeti kako ide, lakše se pokrenuti, a onda kad uđeš u taj Pomodoro i te pauze pomognuti da to održiš i dalje. I još jedna važna činjenica o Pomodoru, zašto nam je bitan, ako se sjetite one slike spužva Boba ranije, onog kaosa u glavi. Pa naravno kad nešto učiš, kad puno informacija ubacuješ u glavu, da će se desiti što? Pa imat ćeš nekakav kaos jer mora se sve to posložiti. Ono što možda ne znaš, dok smo mi na pauzi, ovih 5 minuta pauze, mozak i dalje radi. Dok mi radimo nešto drugo, on u pozadini ili podsvjesno slaže te naše informacije što smo učili. I što se onda dešava? Pa kad se vratim na učenje za 5 minuta, to mi znači da mogu usvojiti nove informacije bolje, jer je ona ispužva Bob u mojoj glavi pod navodnicima, sve to posloži u ladice. A ako ne uzmem pauzu, što to znači? Pa to znači da sam nagurao puno stvari u glavu i onda idem novo gradivo učiti koje opet hoću ugurati u glavu, ali nema mjesta, nije sve posloženo, nego je sve neka velika hrpa i onaj kaos. Zato želiš uzeti tu pauzu, čak i ako misliš da ti ne treba, čisto da ti se slegnu informacije da može više stati. Pomodoro je tehnika učenja, ne brini ako si nam se kasnije pridružio ili pridružila, bude što vidio na snimci kasnije. Ok, još jednom, zadnja provjera za Pomodoro, jel misliš da sam ti dobro objasnio i da ti je sve jasno u vezi toga? Ako ne, daj mi napiši koji ti dio još nije potpuno jasan da o tome popričamo. Ako je, napiši mi da znam da li ti je jasno. Tako je, najjednostavnija tehnika učenja ikad. Super. A ako se kasnije sjetite da ima neko pitanje, možete postaviti. Odlično. Idemo sad na još nešto lagano što će ti pomoći u učenju. Sad imam zadatak za vas još lakši od Pomodoro metode. Moraš pročitati ovih 5 viceva. Može se koristiti odlično pitanje i zadatke i za matematiku i druge predmete, za bilo koji predmet. Vaš zadatak, pročitaj ovih 5 viceva, kad pročitaš sve, napiši mi riječ sve u chatu da znam da si gotov ili gotov.
Ok, kad si gotov, malo pričekaj da i drugi stignu dovrši do kraja. Nema veze, ti pročitaj s razumijevanjem, neki su možda smiješni, neki su dosadni, neke kužiš, neke ne kužiš. Ok, pustit ću još nekoliko sekundi ako je neko pri kraju, onda idemo dalje na jedan potpuno neočekivan zadatak. Ok, ako neko nije stignuo, sve nema veze, koliko stigneš, stigneš. Idemo na još 5 viceva. Dakle, neočekivano je još jedan zadatak. Pročitaj 5 viceva i opet mi napiši kad si gotova. Ako neke ne kužiš, sve u redu, ne trebaš ih ni kužiti. Samo je zadatak pročitati s razumijevanjem. Ovo su novi vicevi, tako je, pročitaj. Kad završiš, malo pričekaj, pustit ćemo još 15-20 sekundi za ostale, jer nismo tu svi iste dobi i iste vještine čitanja. Odlično. Nadam se da ste sve ili barem većinu pročitali. Oni koji vole viceve, evo još jedan bonus vic za kraj, a sad pitanje za vas, možeš li se prisjetiti baš svih 10 viceva? Pa vjerovatno ne, ali čekaj, nemoj mi još ništa pisati. Želim da razmisliš i ne računa se ovaj vic sada na slajdu, ali želim da razmisliš i probaš si u glavi pobrojati koliko ih se sjećaš barem od prilike. Joj, bio je taj vic sa tim i tim, pa s tim i tim. I napiši mi samo broj u chat. Ako je 0, ako je 1, 2, 3, samo mi napiši broj koliko ih se sjećaš od prilike. 7, 2, 9, 4, 1, 2, 9, 3, 5, 5, 5, 3, 8, 1, 2. Nekoliko, ima jedinica, ima čak i nekoliko devetka, osmica, bravo, oko 5. Nemoj oko 5. Ti po broju glavi koliko ih se sjećaš, pa napiši broj. 1, 2, 3, 0, super, 1, 10, bravo, 5, 3, 4. Dakle, po broj koliko ih možeš nabrojati u glavi. Ok, sad zapamtite taj svoj broj. Koliko viceva ste imali. Nemoj pisati, molim te, previše. Tako, čisto je dekoncentriraš druge, pa da ne bismo morali te koriti. Ok, zapamti svoje brojeve i sad kad okrenem slajd i kad vidiš ovdje jedan ovaj šalabahter, želim da pročitaš taj šalabahter i da mi onda napišeš sljedeće. Vidi da li će ti ovo pomoć da se sjetiš još više viceva. Pa mi napiši stari razmak novi broj. Ako je prije bilo 1 pa sad 3, napiši 1, 3. Ako je bilo 9 pa sad 10, napiši 9, 10. Dakle, napiši mi stari broj i novi broj. Uz pomoć šalabahtera. 7 pa sve, bravo. 3 na 10, 4 na 10. Sa 3 na 6, super duplo. Sa 1, 2 na 5. Odlično. 0 nije mi se dalo čitati. Pa gledaj, onda ne znam što radiš tu na radionici. Nije jedini zadatak gdje ćeš morati čitati i sve od ovog što radimo i danas i sutra treba neki trud i rad. Tako da ako nećeš to raditi, možda si bez veze ovdje. Sa 10 na 10, bravo. Sa 5 na 8, sa 3 na 7, sa 2 na 7, sa 4 na 10, sa 0 na 5, odlično. Sa 3 na 9, genijalno. Ne, nije potrebno da se sjećaš cijelog vica, potrebno je da li te podsjeti, aha, to je bio onaj taj vic. Dakle, da ih otprilike znaš. Super. S 1 na 9, genijalno.
Što nam je sad ovaj šalabahter pokazao i kako mi možemo to iskoristiti da lakše i brže učimo? Pa nećemo koristiti šalabahtere, ali možemo iskoristiti neke principe, nešto što ima u tom šalabahteru, da stvarno brže, lakše učimo bez ikakvog šalabahtera kojeg ćemo stvarno koristiti. Pa možda ste vidjeli da sam ja ove riječi iz šalabahtera nekako izvukao van iz viceva. I tu gore piše nekakve ključne riječi, ključne misle. Sad, što znači, što mislite zašto sam odabrao neke od ovih riječi? Što znači da je neka riječ ključna riječ? Što vi mislite? Da vidim, možete napisati. Što znači kako odabrati neku da je ključna? Možda upečatljiva, možda najbitnija, možda asocijacija, možda glavna riječ. Ok, ključna riječ znači glavna. Glavna upućuje na nešto. Ok, odlično. Imamo tu nekih dobrih ideja. Sad, ovo je lijepo napisano. Najvažnija riječ koja nas podsjeti o čemu se radi. Da se pomoću te riječi možemo sjetiti nekog dijela teksta. Tako, ono što je bitno da tu zapamtite. Da kad želiš iskoristiti ključne riječi za bolje pamćenje, to ne znači najvažnija riječ u tekstu. Ne znači neki pojam poput onomatopeja ili ne znam fotosinteza što bi u knjizi možda onako bio masno istaknut. Ne, jer taj pojam ti ništa ne znači, nešto ti je novo, nemaš pojma. Želiš odabrati ključnu riječ na način da ti je to riječ u tekstu koja te najbolje podsjeti na još više informacija. Ili volim reći, ključna riječ se zove ključna jer ti otključa još više informacija kad ju pročitaš. Znači, pročitao si možda bazen i otključala ti u glavi, joj da bi onaj neki bazen, tražila se donacija, tata je bio škrt pa je dao samo vodu umjesto da je dao neku novčanu donaciju. To želiš da se desi i zato su to za naš ključne riječi. Ne najvažnije, ali one koje će nas najviše podsjetiti. Sad, kod ključnih riječi ne postoji kao u matematici 2+2 je uvijek 4. Ne, nego mogli smo odabrati umjesto bazena, možda tata, možda donacija, možda čaša vode i sve bi to funkcioniralo. Znači ti trebaš odabrati ono što tebi najbolje pomaže da se više sjetiš. I zato niste svi imali 10 od 10 uz pomoć šalabahtera, jer sam ove riječi odabrao ja. I onda meni najbolje pomažu. Da ste vi svaki za sebe izabrali svoje, vas bi najbolje podsjetilo i svega biste se sjetili. Na ove ključne riječi, znači gledaš da te najbolje podsjeti, a možeš gledati na način kao da je to nekakav mini podnaslov. Jel tako, bazen, pa to je vic o bazenu. Neko bi možda rekao da je to vic o donacijama, i onda bi ti odabrao ili odabrala riječ donacije. Znači možeš odabrati što god želiš, što će tebi najbolje pomoći. Čak ne moraš ni uzeti neku riječ koja postoji u tekstu pa nju odabrati, možeš izmisliti neku svoju. Naprimjer, za ovaj vic o bazenu neko bi možda rekao škrtica. I onda da to bude ključna riječ za taj vic. Aha, škrtica nije htio dati novce, nego je dao čašu vode kao donaciju. I te ključne riječi su nama sad pomogle da praktički skratimo 10 viceva koji imaju oko 300 riječi sve skupa kad se zbroji u samo 10 tih ključnih riječi ili u 10 tih malih natuknica. I to nam je super. Pomoću njih vidjeli smo da se možemo lakše prisjetiti svih tih viceva. Naravno, samo jednom smo ih pročitali, niko ne očekuje da ti nakon jednog čitanja išta znaš savršeno od riječi do riječi potpuno na pamet, ali ima tu nešto. Dakle, ključne riječi nam pomažu da se lakše prisjećamo. Super. Ali funkcionira i obrnuto. Ako prvo izvučeš iz teksta ključne riječi ili ključne misli, pomoće ti da lakše zapamtiš taj cijeli tekst. Pa napravimo primjer tu sa vicevima. Ako ja želim ove viceve zapamtiti svojim riječima, a nakon ovog slajda doslovno imaš jedan užasno težak tekst iz povijesti na kojem ćemo to vježbati, tako da pripremi se. Kako bismo zapamtili te viceve? Pa jedan način kako bi većina ljudi to pamtila, čitaj te viceve milion puta dok ti ne ostane u glavi. Dakle, nekako štrebanjem, bubanjem na pamet. S ovim ključnim riječima možemo to napraviti na puno lakši i ljepši način. Izvadimo ključne riječi, pa mogu vratiti slajd sa tim vicevima,
pročitaš viceve kao što smo mi jednom ili možda dva puta da ih razumiješ, onda pokriješ te viceve, ne gledaš taj tekst i vidiš koliko se možeš sjetiti samo gledajući u ovaj svoj šalabahter ključnih riječi. I onda opet pročitaš da vidiš što ti nedostaje, što smo pogriješili u prisjećanju i opet prođemo kroz ključne riječi. I tako ponavljamo da se ispitujemo zapravo pomoću ključnih riječi i svaki put što se ispitamo pa pročitamo za provjeru, malo više i malo više ćemo zapamtiti detalja. I vjerovatno sada svi ovo ponovimo samo 5-6 puta, uz pomoć ovih ključnih riječi svi bi mogli prepričati te viceve bez problema. E sad, da ih trebamo naučiti baš napamet od riječi do riječi, isti je postupak, samo bi morali puno više puta ponoviti taj postupak ispitivanja uz pomoć ključnih riječi i čitanja viceva, da nam baš sjedne svaki detalj u glavu, da je dječak utrči u sobu, a ne utrčao je dječak u sobu, ako nam je bitno baš od riječi do riječi. Vidjet ćeš da uz ovu metodu i povijest i geografija i svi ti teški teorijski predmeti koje puno ljudi ne vole baš zbog toga, postaju puno lakši. Dakle, da se vratimo na ovo. Čak i kad nešto trebam naučiti jako detaljno, sa puno godina, datuma, naziva, poput povijesti ili neke definicije koje moram znati od riječi do riječi, tvoj mozak će bolje i lakše zapamtiti ovako. Šta ovo znači? Učimo prvo općenito, pa tek onda detalje. Puno ljudi zezne, i to je velika greška u učenju koja ti samo uspori i čini stvar težu, da kreneš odmah učiti sve detalje. Pa ne znam, možete mi napisati, ja sam tako 100 puta učio, da kad krenem učiti, odmah čitam stranicu 1 i pokušavam sve zapamtiti. Tek onda kad zapamtim idem na stranicu 2, pa onda sve pokušavam. Pa onda 1 i 2 ponovim, pa idem na stranicu 3 i tek tako dalje. Jel ko od vas tako učio? Da probaš cijelu stranicu sve zapamtiti, pa tek onda na sljedeću, pa tek onda na sljedeću. Puno vas, tako sam ja učio. Ako to zamijeniš sa ovim načinom, bit će ti puno lakše i puno brže. Gle kako da to napraviš. Dakle, šta znači prvo učim općenito pa onda detalje? Umjesto da idem stranicu po stranicu i svaki detalj zapamtit, prvo ću pročitati možda cijelu lekciju ili cijeli neki podnaslov, 5-6 stranica, onda tek želim od toga dobiti da naučim i zapamtim općenito. Šta to znači općenito? To znači da želim zapamtiti da ti mogu prepričati bez puno detalja, kao što ste vi sad ove viceve se u glavi prisjetili. Aha, ima onaj neki vic o tome i tome, ima onaj neki vic o bazenu i tati, tako. Da znaš doslovno bez detalja nešto sitno ispričati. Zašto? Jer kad naučim to nešto sitno, što kažemo općenito o tekstu, onda će mozak lakše prihvatiti u sljedećim čitanjima, ponavljanjima, detalje poput evo godina i tako dalje. Anegdote, mislimo na ove viceve što pišu. Dakle, još jednom zadnji put ponavljam, ako želim nešto dobro i brzo naučiti, želim krenuti od toga da to naučim općenito, znači s malo detalja, a onda ako mi je bitno znati detalje, onda ću samo nastaviti učiti, mozak će lakše prihvatiti te detalje. Sporiji i teži način je ako kao robot idem stranicu po stranicu. Doćemo do tih godina, ali sad sam ti zapravo rekao, prvo, ako bilo šta želimo, zato ću još jednom ponoviti, zapamtiti, pa čak od riječi do riječi napamet, bile to godine, imena, detalji, krenem općenito kao ove viceve, onda pokrijem tekst i probam se samo pomoću ključnih riječi podsjetiti. Dakle, probam prepričati ili se ispitati samo uz pomoću mojih ključnih riječi. Onda kad pročitam opet tekst, u njemu tražim što sam zezno ili što mi nedostaje. Onda opet pokrijem tekst, vidim koliko mogu pomoću ključnih riječi i onda će mi biti malo u glavi. I to ponavljam koliko god trebam. Još ćemo vidjeti to sad na malo jednom puno težem primjeru. Ključne riječi tebi ne pomognu zato jer ih nisi vježbao i koristio na ovaj način. Kad budeš vježbao i koristio na ovaj način koji smo tu rekli, onda će ti pomoći. Prije nego krenemo na jedan težak primjer, jedan trik za sve vas. Ove ključne misli djeluju kao neki magnetić. Šta to znači? Pa kao magnet malo privuku još više informacije iz tvoje glave. Ako
zamisliš te ključne misli ili ključne riječi, što znači da kad smo imali tu iza opera, bazen, dnevnik, pa samo ih zamisli na sekundu, dvije u svojoj glavi, zamisli neki bazen, neki dnevnik, neke rode i tako dalje. Samo zbog toga što zamisliš, još ćeš malo poboljšati pamćenje. Kao ovaj magnet će još malo bolje funkcionirati. Nije pauza za 5 minuta, nego ako se ne varam za jedno 12 minuta, otprilike tako. Nećemo biti točni u minutu. Otprilike oko 11, između 11:05 i 11:10. Ok, dakle, da ponovim, trik, ako zamisliš još te ključne riječi, malo će ti bolje mozak pamtiti zbog tog nekog vizualnog pamćenja o kojemu ćemo pričati sutra. I sad idemo na zadatak. Zadatak ti je pročitati ovaj težak tekst. Znam da nas tu ima starijih i mlađih, a ako je nekome ovo preteško, ne mora. Ali ako si pogotovo 5. razred ili starije, onda ovo čitaj polako i s razumijevanjem. Tvoj zadatak sad nije ništa pamtiti, nemoj se bojati godina, svega datuma, nije problem ako neku riječ ne razumiješ, pročitaj najbolje što možeš sa razumijevanjem. To je to. A ja ću se stišati da vas ne dekoncentriram. Pročitajte sad pa budem odgovorio na pitanje. Ako ili kad je neko gotov, možete mi napisati u chat, super. Još ćemo dati jedno 30-40 sekundi za ostale. Ako ti je tekst pretežak, ako si premlad, premlada, sve ok, vicevi su tu za tebe primjer, ovo je možda malo teži primjer, nema problema, a naravno uvijek možete i na snimci to pogledati. Kažem, sve ok, 5. razredi na više, sigurno ovo lagano probajte, a niži razredi možete probati, ali kažem, za neke je preteško pa nema veze, vama su vicevi bili glavni primjer. Sve ok, namjerno je težak tekst, ako te malo zbunilo, ako ne razumiješ neke riječi. Sjećate na povijest, pa i trebate podsjećati na povijest, jer je to takav tekst. To jest povijest, nije povijest iz nekog udžbenika, ali je povijest. Ok, ako neko nije stigao, ne brinite, imat ćete još jednu priliku čitati. Ne brini, imat ćeš još jednu, kažem, priliku pročitati do kraja. Sad ko je stignuo, je stignuo. Prije pauze idemo napraviti jedan zadatak. Nije nam još pauza, pauza nam je otprilike za 5 minuta, možda koju minuticu budemo trebali produžiti, ali otprilike tako. Zadatak nam je sljedeći. Mogu vam pričati 100 godina o ključnim riječima i o ključnim mislima, a to ćeš najbolje naučiti kroz vježbu i kroz rad. Tako da vaš zadatak je sad
stavit ću opet tekst na slajd, ne brini, iz teksta izvući ključne misli kako ti misliš da treba. Dakle, na temelju ovoga što smo ranije pričali sa vicevima, probaj to iskoristiti sad za ovaj tekst. Ja ću dati nekoliko savjeta, onda želim da svako za sebe to napiše na zasebni papir, nećete ništa slati u chat, nego kad zapišeš, ja ću reći i onda ćemo svi u isto vrijeme poslati. Opet, ako je neko mi tu mlađi, pretežak tekst, ne brini, ili možeš kasnije na snimci to probati, ili preskoči ovu vježbu, ti vježbaj na vicevima i jednostavnim tekstovima. Nekoliko savjeta za ove ključne riječi. Prvo, sjeti se što smo rekli, želiš da ti one pomognu, da prvo možeš nešto zapamtiti od prilike. Anketica, ostali, jel dobro čujete ili loše? Mene. Nekad zna biti do interneta možda mog, ali ako ostali čuju odlično, onda je vjerovatno do tvog interneta, ne brini, budeš pogledala na snimci ono što možda zašteka. Vratimo se na ključne riječi. Dakle, poanta ključnih riječi je da ti prvotno pomogne sa okvirno otprilike svojim riječima pamćenjem. Zato sad nemoj iz teksta vaditi godine, nemoj iz teksta vaditi neke teške riječi, ragamufinski, sabinatska, ne. Vadi one riječi koje ti misliš da će te najbolje podsjetiti na tekst, da će ti otključati više informacija i da ćeš onda moći barem svojim riječima bez detalja pročitati to što se radi. U redu je što ti je kamera uključena jer ti ne radi, ko želi neka ima uključenu, ko želi neka ima isključenu, ekipa koja ima uključenu vas cijenim puno jer onda imam nekog gledati dok ovo predajem, a ne da onako gledam u crne kvadratiće i mislim da pričam sam sa sobom. Ok, odlično. Šta ako nisam ništa zapamtio, pročitao sam sve u redu, to je i poanta. Ok, otvaram vam sad tekst, na zaseban papir, još jednom ponavljam, ne ništa u chat pisat, negdje zasebno izvuci ključne riječi koje misliš da trebaju. Probaj ih imati 10 ili manje, kasnije ćemo reći zašto, probaj ih imati 10 ili manje za cijeli tekst. Kad završiš, pričekaj da i ostali završe, onda ću ti reći zapravo što dalje. Dakle, izvuci iz teksta one ključne riječi koje ti misliš, možeš koristiti riječ iz teksta, možeš izmisliti neku svoju riječ. Ne godine. Dakle, želiš izvući nešto što će ti podsjetiti. Ako nemaš pojma šta se desilo 1837. ali ti si zapišeš 1837, ta ključna riječ ti neće niš pomoći. Probaj najbolje što misliš, pa ćemo komentirati svi zajedno i tako ćemo najbolje naučiti. Imate nekoliko minuta, a sad šutim da se bolje koncentrirate. Dakle, nemojte ništa za sad u chat pisati.
Ok, koliko ste sad napisali se, nemojte ništa slati u chat, zato sam chat i ugasio. Idemo na pauzu, da malo odmorite i onda se za 5 minuta vraćamo i nastavljamo. Dakle, trenutno smo na pauzi do 11:10, onda nastavljamo. I naša druga pauza za danas je službeno gotova. Nadam se da ste uspjeli nešto povratiti koncentracije. Nadam se da ste uspjeli. Vi koji ste bili tu od početka i poslušali o Pomodoro tehnici, mislim da vam je jasno zašto i imamo ove pauze. Nismo tu baš po pravilima točno, zaokružili smo nekako na svakih 30 minuta napraviti pauzu, ali to baš radimo da imamo više koncentracije, da bolje možemo naučiti na ovoj radionici i mislim da ćete vidjeti do kraja predavanja da vam neće biti teško sjediti tu 2 sata uz ove male pauze, nego da će čak biti lagano i da će nam brzo proći. Iskreno, meni je ovih prvih sat i 10 minuta kao da je prošlo brzo. Dobro, ekipa, nastavljamo dalje. Prije pauze imali smo zadatak ključnih riječi. Ko nije dovršio do kraja, nastavi dalje. Dakle, izvuci ključne riječi do kraja. Ko je dovršio, neka još pričeka minuticu, 2 da ostali napišu. Odlično, vidim da neki već jeste. Vi pričekajte, tek kad ja kažem, onda budemo svi napisali u chat. A možete mi sad napisati u chat samo jesam za vas koji jeste izvukli sve riječi već koje ste mislili. Da vidim koliko vas ima. Odlično, ne, napravi najbolje što možeš, zato sad ovo i vježbamo. Odlično. Vi koji jeste, onda još mrvicu odmorite. Naravno da ide teško, sve što prvi put radiš, vježbaš, ide teško. Ne znam jel voziš bicikl, ali prvi put kad sam vozio bicikl, pao sam 100 puta i bilo mi je jako teško. Sad, vožnja bicikla je najlakša stvar na svijetu. Tako će i ovo biti. Molim da Snap i sve ostale teme ostavite za kasnije, sada da ne pišete o tome. Ok, nastavite dalje, imamo još 2 minute da dovršimo ovu vježbu, pa ćemo onda svi napisati kad ja kažem u chat. Dakle, ko nije, nek polako dovrši, ko je, neka malo pričeka. Ok, vi koji još niste, polako dovršavajte. Vi koji jeste, sad je vrijeme da napišete sve ključne riječi u chat. Želim da ih samo napišu u jednoj velikoj poruci, a ne onako 100 malih, jer onda nećemo moći nikako naći koje je čije. Tako da napiši sve i tek onda stisni enter i pošalji.
Odlično. Dakle, sad možete svi koji ste gotovi poslati, ako niste, a ti koji niste gotovi, polako dovršite koliko imate ključnih riječi, imate, pošaljite to. Sad ću vam otkriti najbolji način kako ćete sami sebe ispraviti i kako će vam ovo postati puno, puno lakše u budućnosti. A hvala ti na lijepom komentaru. Sad, da malo prokomentiramo ove ključne riječi. Vidim da ste slušali pravila, pa da ste dosta dobro ovo napravili, pogotovo vama kojima je ovo prvi put, svaka čast. Sad, sljedeće. Ja ti ne mogu reći koje su točne, koje su krive ključne riječi. Zašto? Jer se sjećate ono što smo rekli, pa za ono o bazenu mogu je biti bazen, škrtica, tata, čaša vode, svašta je moglo biti ono što tebe najbolje podsjeća. I ti najbolje zapravo znaš je li tebi ove ključne riječi dobro pomažu ili ti ne pomažu. Pa idemo se sad testirati. Bez gledanja u tekst, a toliko je velik da ga ni ne stigneš onako pogledati sve pročitati, ali bez gledanja u tekst, prođi samo svoje ključne riječi i vidi jel se uz pomoć njih uspiješ malo više informacija prisjetiti, ne detalja, nikom neće pomoći da se sjeti svake godine i naziva, ali vidi hoće ti pomoći da možeš barem svojim riječima malo bolje prepričati ovaj tekst. I onda mi napiši pomažu ili ne pomažu, pa ćemo prokomentirati zašto da ili zašto ne. Dakle, kao s vicevima želiš da ti svaka ta riječ malo podsjeti na više informacija. Pomaže i to puno, baš mi je drago. Sad, nekima pomaže li, la, malo da, malo ne. Šta je u takvim situacijama? To znači da samo trebaš ponoviti postupak, ali kako? Prođi po svim tim riječima i neke će ti pomagat, neke ti neće pomagat, jel tako? Neće biti svaka riječ ista. Ove riječi koje ti pomažu, super, ostavi ih. Ove riječi koje ti ne pomažu, njih prekriži ili izbriši i onda idi u tekst i izvuci neke druge. Zato jer normalno bilo šta da radiš u životu iz prve nećeš biti najbolji u tom. Tako da treba malo vježbe i ovo se vježba upravo na taj način. Još jednom ću ponoviti. Vidiš koje ti riječi pomažu, vidiš koje ti riječi ne pomažu i ove koje ti ne pomažu zamijeniš, probaš neke druge. I tako ćeš trebati nekoliko puta dok ne dobiješ. Da nije povijest, mislim da bi mi pomoglo. Ne. Samo trebaš napraviti ovo što sam rekao. Riječi, neke ti sigurno ti bar jedna od njih nešto te malo podsjeti. Ako ne, onda briši, koristi druge. Ne moraš to napraviti ako su ti riječi sve pomogle, znači da si odabrala ili odabrao dobre riječi iz prve. Nekima je to lakše, neki trebaju malo više vježbati. I to je normalno. Znači, tako ćeš se najbolje vježbati. Ne znam koliko vas ima, to ajmo napraviti kratku anketu. Stavi mi broj 4 u chat ako imaš problem odvajanja bitno i nebitno iz teksta. Ako ti je to teško često, šta je bitno, šta je nebitno i onda to zapamtiti, naučiti. Odlično, to je nije odlično što vas puno ima taj problem, ali odlično da ćemo sad o tome malo popričati. Ako ti je teško, ne znaš odvojiti bitno od nebitnog, pa to nije nešto što ti dođe u glavu, to je nešto što se mora vježbati. I kako ćeš to vježbati? Pa ovo je jedan super način. Znači, izvuci ključne riječi što misliš da ti pomažu, pa onda provjeri po njima jel ti pomažu, one riječi koje ti ne pomažu, izbriši i odaberi neke druge. I to ćeš trebati ponavljati sve dok ne odabereš sve koje ti pomažu. I onda to izvježbaš na 2., 3., 5. tekstu i kad to već napravite na 10 ovakvih tekstova, pa već ćete biti majstori u tome. Ako ne majstori, onda će vam puno, puno lakše ići. Dakle, ovo je jedan način kako vježbaš to bitno, nebitno u tekstu. Postoje još 2 lagana načina, pa ću ih sad ispričati. Najlakši način je, ako imaš pitanja u radnoj bilježnici na kraju lekcije ili imaš primjer ispita pitanja koje je dala profesorica, učiteljica, pa to ti već kaže šta je bitno, šta je nebitno u tekstu, je li tako? Znači, to pogledaš ta pitanja i ona ti daju trag šta je bitno, šta je nebitno. Ne, na ovoj radionici ne bavimo se pojedinim predmetima i ne bavimo se pomoći sa
matematikom i računanjem. Nismo u nijednom tekstu o radionici to spomenuli. Ali, ako trebaš pomoć, moj savjet je za svih, i tu ću napisati, probat ću naći sad link, samo malo, to jest neću link, nego ću napisati ime i prezime. A ko nije čuo, Toni Milun ima milion videa na YouTube-u ili na svojoj web stranici o matematici i prolaziti korak po korak kako rješavati zadatke iz matematike. Tako da ne znam koji si razred, ali možda ima za tebe savjet za to. Ok. Vi koji znate za Tonija, znate da je legenda, da sve super objasni i da se uz njega jako dobro nauči. Jako puno ljudi nije čulo za Tonija. Ja sam mislio da su svi i onda kad bi ovako preporučio 100 ljudi napiše hvala, nikad čuo ili čula za njega. Tako da vi koji ste čuli, evo, potvrđujete, probajte s Tonijem. Toni me ne plaća da ga reklamiram, ali tako. Možete googlat njegovo ime pa ćete naći nešto o njemu. Dakle, Toni Milun, T-O-N-I-M-I-L-U-N, on vam ima puno videa sa matematikom. Vratimo se sad na ovu priču. Obećao sam dati još 2 načina kako da lako odvojiš bitno od nebitno. Prvi sam već rekao, pitanja na kraju lekcije ili bilo koja pitanja. Što znači kad neko digne ruku, pa mislim da se ili slaže ili da slučajno digne ruku, tako da možete ne dizati ruku čisto da ne dekoncentrirate druge. Ok, prestanimo sad sa savjetima za fiziku i za ostale predmete. Vratimo se na ovo. Jedan način, imaš već gotova pitanja, negdje iskoristi već gotova pitanja da ti otkriju što je bitno, što je nebitno. Drugi način, kako ćeš sam sebe ili samu sebe izvježbati, osim ovih ključnih riječi koji su super način, je da se ti praviš da si učitelj ili učiteljica i ok, pročitaš tekst jednom, 2 put, da razumiješ i onda se staviš u sljedeći način razmišljanja. Da sam ja učitelj ili učiteljica, koja bi pitanje ja tu izvukao da radim ispit za razred. I onda ti izvučeš pitanja i tako se vježbaš. I još bolje kad izvučeš svoja pitanja, usporediš ih sa pitanjima na kraju lekcije i onda vidiš, gledaj, ova nekoliko pitanja sam propustio, ova nisam i tako se malo po malo vježba. Dakle, to su 3 načina. Jedan su ključne riječi, drugi su to da samo uzmeš pitanja na kraju lekcije pa da ti ona otkriju i treći su da napraviš svoja pitanja i onda ih usporediš sa pitanjima koje već postoje da vidiš jel ti nešto fali. I to je vještina. To znači da to treba ponavljati, vježbati dok ne postanemo bolji u tome. Isto kao i ove ključne riječi. Siguran sam da je ovo nekome išlo lakše, ali da je za puno vas bilo dosta teško, morali ste razmišljati šta ću izvući, šta neću izvući i to je normalno jer prvi put nešto radiš. Kad ovo povježbaš 5 puta ili 10 puta, pa svaki put će ti biti malo lakše i bit ćeš bolji ili bolja u tome i onda će ti ići super. Ovdje možete vidjeti primjer nekih riječi koje sam ja odabrao. To ne znači da su moje riječi najbolje. Ne, to su riječi koje meni najbolje pomažu. Jesam li mogu ja možda skratiti, možda nešto drugčije? Sigurno da jesam. Ali ne želim da si tu previše se fokusirate na to koje riječi šta, izvuci što misliš da je dobro, pa lako promijeniš u budućnosti. I jel se sjećate sa primjera viceva, pa može mi neko napisati tu kratko, kako sad pomoću ovih ključnih riječi možemo vježbati, učiti, pamtiti ovaj tekst. U rečenici 2, ko bi mi mogao napisati ako se sjeća, pa ćemo ponoviti to. Jer je jako bitno. Izvadili smo ih, možemo se malo lakše prisjetiti uz pomoć njih, to je samo jedan dio. Kako ja sad vježbam, recimo da želim zapamtiti godine i nazive i sve to da mi je bitno za ispit, kako bi ja uzeo ove ključne riječi i s njima si pomogao? Jel ima koju ideju? Ona može to malo ponoviti. Rečenica 2, pa probaj, ako zezneš, nije problem, prvi put za ovo čuješ. Je li ima neko dovoljno hrabar ili hrabra? Da nam natipka kako. Odlično, već vidim nekoliko super odgovora, najviše mi se sviđa ovaj. Prekri tekst i pomoću ovih ključnih riječi probaj se prisjetiti, ponoviti, ispitati tog teksta. Što se bolje možeš sjetiti, to ti je bolje. Naravno, iz prve se nećeš moći svega sjetiti. Onda, dakle, pokrijem tekst, pročitam, onda pokrijem tekst, pročitam riječi, pomoću njih se probam prisjetiti,
onda sve što sam zeznuo ili izostavio, pa idem provjeriti u tekst. Tako je općenito, onda detaljno. Onda idem provjeriti u tekst. I onda drugi put kad se budem tako ispitao, pa malo ću više toga znati. Onda opet idem provjeriti u tekst, pa se opet ispitati i to ponavljaš koliko god ti je potrebno. Je sad savjet za sve vas. A prije toga jedna pričica koja će ilustrirati informaciju. Da vam doktor kaže, za zdravlje moraš piti 3 litre vode svaki dan. Kako bi bilo najpametnije to napraviti? Jel bi bilo pametno se ujutro probuditi, uzeti kantu od 3 litre vode i probati sve 3 litre popiti odjednom? Ili bi bilo pametnije možda svakih sat, 2 u danu, kroz dan popiti po čašu vode dok ne nakupimo te 3 litre vode u danu? Šta mislite koji bi bio pametniji način? Probati popiti cijelu kantu od 3 litre vode odjednom ili malo po malo piti čašu po čašu vode kroz dan? Šta vi kažete u chatu? Po ovaj drugi način, dec 2, malo po malo, jel tako? Odlično. Ok, ko mora ići jer ima neki trening ili nešto, sve u redu. Dobro, malo po malo. Pa isto ti je i za učenje i za školu. Gle, ako imaš ovako detaljan tekst ko ovaj, koji ima preko 10 različitih godina, 7-8 naziva, užas, puno informacija, pa ne možeš očekivati da ćeš ti u jednom satu ili u jednom danu sve to ubaciti u glavu. Možeš, ali to je onda učenje u zadnji čas i to baš je teško, sporo, naporno, niko to ne voli. Tako da ovaj način možeš još bolje iskoristiti ako razmakneš to učenje. Kao što razmaknemo ovo pijenje vode ne od 1-3 litre, nego kroz dan, ako razmakneš da umjesto u jednom danu želiš cijeli ovaj tekst naučiti napamet, bolje ti je krenuti učiti danas, pa možda samo sat ili 2, onda, tako je, nije za 3 minute, nego za 13 minuta. Dakle, danas kreneš učiti, danas ćeš možda naučiti pola ovoga uz pomoć ključnih riječi. I onda još sutra ili za 3 dana, 2-3 puta razmakneš to učenje, mozak će puno lakše to prihvatiti i naučiti, nego kad u jednom danu želiš svaki detalj. I to je opet ono što smo pričali, prvo općenito, onda detalji. Detalje malo po malo dodaješ, pa ti možda danas u glavu uđe 3-4 ove godine. Ako probaš nagurat sve godine u danu, bit će jako teško. Ali ako ćeš danas, sutra i možda za 5 dana opet taj isti tekst ponavljati, pa lako će ti ući u glavu. I još nešto što je bitnije, a to su znanstvenici super dokazali, ako tako razmaknuto učim, dakle istu lekciju, nadograđujem znanje, malo po malo učim različite dane, dobijem super pamćenje, što znači da mi se neće pomiješati, da neću zaboraviti čak ni ako ima jako puno detalja. A kad nešto uguraš u glavu te informacije u kratkom roku, jako brzo se pomiješa i jako lako se zaboravi. Pa ako je itko, možete mi napisati u chat, ako je neko od vas uči u zadnji čas ili u zadnji dan, 2 prije ispita i onda došao na ispit, pa sve ti se pomiješa, ili ako imaš sreće, na ispitu znaš, onda 2-3 dana nakon sve zaboraviš, jer kako brzo uguraš informaciju u glavu, brzo ti i ispare. Skoro uvijek, jel tako? Ok, dajte ovako samo da provjerim jer vidim poruku, loše vas čujemo. Daj mi napiši broj 4 u chat ako dobro čuješ. Dobro. Znači 4 u chat ako dobro čuješ. Gle ekipa, onda je moguće do vašeg interneta ili do nečeg, tu imam 100 četvorki koje dobro čuju, probaj si pojačati, probaj nešto vidjeti, možda je do tebe, a na kraju krajeva možeš ono što ne čuješ prvi put vidjeti na snimci, dobit ćeš snimku kasnije. Ok, super. Ekipa, što se tiče ključnih riječi, naravno da je u početku teško, treba vježbati. Pomodoro tehnika je lagana, ne trebaš ništa vježbati, samo uzmi odmore i to svi znamo raditi. Ali ovo je nešto što moraš vježbati 5, 6, 7 puta, dok ti ne postane već puno lakše. A ko ima pitanje, neka sad napiše to pitanje. Ili ako ti nešto nije jasno o ovome. Ako nama mozak ako nakon 25 minuta pada koncentracija, zašto se očekuje da u školi budemo fokusirani 45 minuta, to moraš pitati svoje profesore i ravnatelje u školi.
Gledaj, za ADHD to je najbolje razgovarati sa stručnjakom o tome, otežava neke stvari, ali ako koristiš, opet, ako imaš bolji način učenja i uz to ćeš bolje naučiti. Ako samo čitaš i ponavljaš, pa bit će ti još 10 puta teže. A kad se javi stres je normalna stvar, sutra ćemo malo više pričati o tom stresu. Nije mi jasno ovo zadnje pitanje, slobodno mi napiši konkretnije što ti nije jasno. Da vidim pitanje, kako se natjerat krenut učiti? Super. Sutra ćemo baš odgovoriti na to pitanje. Pokazat ću ti jedan 5-minutni trik da si povećaš koncentraciju, to jest ne koncentraciju, sad sam ja dekoncentriran, nego motivaciju. Zašto ne danas? Zato nam je to sutra na rasporedu za rad. Danas imamo još neke druge stvari koje moramo obraditi. Lansiranje je super za koncentraciju, a sutra ćemo nešto i za motivaciju ispričati. Ljudi, moj odmor je za 9 minuta. Oni koji gledaju danas i sutra, svi će dobiti snimku. Dakle, sutra ćemo pričati o motivaciji, ako ti se ne da, to ćemo sutra pričati, tako da obavezno dođite sutra i pratite, ako ne možete dobit ćete snimku, nije problem. Ono što mene zanima, za ove ključne riječi, ta snimka će doći na mail, za ove ključne riječi, jel misliš da sam ti dobro objasnio, da ti je sad jasno kako bi ti to iskoristila ili iskoristio za vježbu na nekom svom gradivu? Ako nije, ako imaš baš za ključne riječi neko pitanje, onda mi tu sad postavi to pitanje da to riješimo, a bit će prilike i za druga pitanja na kraju. Hoćemo završiti točno u 12, ne znam, ako bude puno vaših pitanja, onda ću produžiti da svima odgovorim na pitanja. Kako popamtiti godine? To je ajde vezano za ovo, pa može odgovor postepeno. Znači, postoje neke tehnike pamćenja za godine, ali ne stanu nam u ova 2 sata, malo su naprednije, ali kako ćeš najlakše pamtiti godine? Hvala ti na lijepom komentaru, nadam se da ćeš iskoristiti savjete. Kako najlakše popamtiti godinu? A molim vas, nemojte pisati u chat bez veze, jer te koncentrirate, znači nećemo biti takvi. Ok, vratimo se nazad na ovo. Kako pamtiti godine? Postepeno. Znači, ako učiš ovako kao što sam opisao, prvo općenito, da naučiš, na primjer, ovaj tekst nam je super jer ima puno godina, da naučiš prepričati bez godina i detalja, i onda svaki put kako se ispituješ, prekrivaš tekst pa pomoću ključnih riječi pa pročitaš da provjeriš, pa svaki put kad se ispituješ, hoćeš, nećeš, u glavu će ti ući neki dodatan detalj. Da samo ovo čitaš svaki dan jednom, pa zapamtit ćeš te godine, ali na ovaj način puno brže. Dakle, malo po malo, čitanjem i ispitivanjem dobit ćeš ove detalje, a sutra ćemo još pričati malo o pamćenju. Ok, još jednom finalno upozorenje za ekipu koja u chat piše stvari koje nemaju veze sa ovim. Finalno upozorenje, nažalost ću vas morati udaljiti sa radionice, a onda i objasniti vašim roditeljima i pokazati slike svih poruka zašto sam vas morao udaljiti sa radionice. Nemojte dekoncentrirati sebe i ostale. Snima se i chat i snima se i ovo. Tako da lijepo imamo sve što treba. Ekipa, jel možemo nastaviti? Odlično. Zaboravit ću da sam sve ovo vidio, da ne trebam biti tužibaba, ali nemojmo više pisati nešto što nema veze sa ovim. Dakle, ako imaš neko pitanje za ovo o čem pričamo, smiješ pitati, ako ti ja kažem da nešto napišeš, smiješ to napisati. Drugo, sve bez veze dekoncentriraš ljude, a to nam nije baš dobro. Ok. Idemo dalje. Sad smo prošli tehniku za koncentraciju i produktivnost, Pomodoro, najlakša stvar na svijetu, stvarno želim da ju svi koristite, ne samo probate, nego koristite. Onda smo prošli ključne riječi, ako tu tehniku malo izvježbaš i redovito koristiš, vjeruj mi, svi oni teški predmeti sa puno detalja, poput povijesti, geografije, ne znam, priroda, biologija, hrvatski čak sa svim onim piscima, razdobljima i tako dalje, pa čak i gramatička pravila, bit će ti lakši za naučiti. Samo se drži ovoga što smo pričali. To su 2 odlične tehnike brzog učenja, a sad idemo još malo dublje
u priču. Idemo vidjeti što su znanstvenici rekli, kako prepoznati i odvojiti brzo i sporo učenje i kako da onda vi nastavite učiti nakon ove radionice samo na ovaj brzi način. Jer gle, učit moraš, imaš osnovnu, srednju školu, puno vas i fakultet poslije toga, da vam budem iskren, cijeli život ćete morati nešto učiti, htjeli i ne htjeli, ako želite nešto postići. Dakle, pauza je u 40 i to je zadnji put da ću odgovoriti na to pitanje. Ok. Znanstvenici su htjeli otkriti, pa dobro, koji je taj način učenja koji je stvarno brži, bolji od ostalih. I onda su podijelili učenike u 4 skupine. Svaka skupina dobila je svoj način učenja i to je jedini način na koji su smjeli učiti. Svi su oni dobili jedan komad papira sa nekakvim teškim tekstom, možeš zamisliti kao nešto ovo o Hozeu i Nasiju što smo sada radili, i dobili su zadatak, probajte to naučiti što bolje možete. Grupa broj 1 smjela je učiti tako da samo jednom pročita, koliko god sporo ili brzo žele, ali jedno čitanje. Grupa broj 2, isto jedno čitanje, ali dok su čitali taj tekst, smjeli su crtati mentalnu ili ti umnu mapu. Za oni koji ne znaju, pa to je jedan poseban način kako vodiš nekakve bilješke gdje imaš neku glavnu riječ u sredini, pa onda pišeš nekakve grane sa bojicama, markerima. Treća grupa isto je jednom smjela pročitati koliko god sporo i polako žele, ali onda su dobili neki kratki test da se testiraju i da vide što su točno, što su krivo napravili. Četvrta grupa, slična kao prva, ali ovi su smjeli 4 puta za redom polako pročitati taj tekst. I što se onda desilo? Super, uzeli su taj tekst od njih, to je bio neki izmišljeni tekst, tako da ne bi mogli varati doma opet učiti, i poslali su ih na 7-dnevni odmor. Dakle, 7 dana je bilo razlike između kad su učili i kad su se vratili da ih testiraju. Nakon tih 7 dana vratili su i testirali da vide ko je najbolje naučio, ko će se najbolje moći prisjetiti. Prije nego vam otkrijem, pitanje za vas, 1, 2, 3 ili 4, što vi mislite, koja grupa je najbolje naučila? Koji način učenja se pokazuje stvarno, ovaj način je najbolji? Imamo puno četvorki, sad dvojke nekako. Mislim da su sad između dvojke i četvorke da se vodi rat. Nima nešto i trojki. Odmor smo rekli, ljudi dragi, u 11 sati i 40 minuta. Ok, dvojka i četvorka nekako najčešće, mislim da dvojka malo češće tu kod vas u odgovorima, odlično. Vi, kao i učenici koji su to pitali, pogriješili su. Nisu mislili da će tu biti najbolji način. A taj način je kratka provjera odmah nakon učenja. Svi koji ste napisali trojku, svaka čast, vi ste točno pogodili. Sad, zašto i kako? Pa to ćemo otkriti nakon pauze, ali prije nego odemo na pauzu želim samo ispričati koliko je ovo brži način učenja. Druga po redu, tehnika se pokazala čitanje 4 puta. Mentalne mape tek na predzadnjem mjestu i na zadnjem mjestu ovo jedno čitanje. A šta znači ovo 35% bolje od druge po redu najbolje tehnike? Ovi ljudi, to jest djeca koja su učila na ovaj način, učili su pola vremena nego ovi što su 4 puta čitali. Znači, možeš zamisliti ovako. Ako imam 2 učenice, jedna uči na ovaj način 2 sata, druga uči sa 4 čitanja 4 sata, svejedno će ova učenica koja je samo 2 sata učila više naučiti. I ne da će više i bolje naučiti, nego 35% bolje. A šta to znači? Pa to ti otprilike znači ako je ova učenica koja je samo čitala dobila 3, da će ova druga učenica koja je učila na ovaj bolji način dobiti čak 4 ili možda 5. Nakon odmora otkrićemo točno šta vi trebate napraviti da i vi tako brzo učite. Idemo na odmor, vidimo se za 5 minuta, povratite koncentraciju, onda imamo još samo 15 minuta da završimo ovu radionicu još snažnije, još bolje nego je krenula. Vidimo se za 5 minuta.
Ekipa priču u Snapu nećemo pričati. Ovdje nismo došli na stranicu za upoznavanje, ali imam iznenađenje, obećao sam neko za vas, pa vjeruj, pomoću ti istim. Ali zatvorimo sad priču sa Snapchatom. I želim vam čestitati što ste držali skoro 2 sata, što smo zapravili zadnju pauzu za danas. Svaka čast svima koji pratite, trudite se. Pa idemo sad ovih zadnjih 15 minuta napraviti da budu još bolji, još jači nego kad smo krenuli u 10 sati. Ok, može? Odlično. Šta smo radili prije pauze? Pa prije pauze smo otkrili što su znanstvenici otkrili, koja je to neka tehnika učenja brža, bolja od ostalih. I onda smo pokazali ne da je samo bolja, da ćeš dobiti bolju ocjenu ili bolje znanje ako tako učiš, nego da možeš na ovaj način učiti manje vremena, a svejedno bolje naučiti od nekoga tko koristi ovaj klasični način učenja, čitanje, ponavljanje i tako nešto. Pa idemo sad detaljnije malo ući to, da vas naučim jednom zauvijek kako prepoznati sporo i brzo učenje i da uvijek koristite ovo brzo učenje, pa da i vi možete onda učiti manje nego prije, a naučiti puno, puno više. Pa krenimo. Ono što su znanstvenici zapravo taj dan otkrili je razlika između aktivnog i pasivnog učenja. Ne morate pamtiti što je sad pasivno, što je sad aktivno, ali najlakše ćete zapamtiti da pasivno je sporo učenje, aktivno je brzo učenje. Neko je bio pitao, je li provjera nakon 7 dana ili odmah? Tehnika učenja koja se pokazala najbolja je tada pročitaju gradivo s razumijevanjem, dobiju kratku provjeru ili ti mini test, da odmah testiraju svoje znanje i onda su im pokazali, gled, tu si krivo, tu si točno da je ovo ono. A to je bila njihov način učenja. A svih su testirali tek 7 dana nakon da vide ko je najbolje naučio od te 4 grupe i pokazalo se baš ova grupa što si je napravila kratku provjeru odmah nakon čitanja. Ok, vratimo se na temu. Pasivni oblici učenja. Pa to je ono kako, nažalost, većina nas uči. Slušanje, čitanje, prepisivanje, podcrtavanje, markeri i tako dalje. Sad, zašto je to pasivno i zašto je to spori način učenja? Zato što ja volim reći da je to način učenja koji možeš raditi sa pola mozga. Pa da pitam vas, koliko puta ti se desilo ili da li ti se ikad desilo da pročitaš neku stranicu gradivo i dođeš do kraja stranice i skužiš da nemaš pojma šta si pročitao, da su slova ušla u glavu, a da se moraš vratiti kao da si bio hipnotiziran ili hipnotizirana dok si to čitao. Pa da, ili zašto se to desi? Ili su nam misli pobjegli, ili smo isto vrijeme razmišljali o tome, ne znam, što ću je za ručak, kako ću se družiti s prijateljima i u isto vrijeme sam čitao stranicu. Isto i na satu. Možeš u isto vrijeme slušati što se priča na satu, a u isto vrijeme malo pričati sa nekim iz razreda ili razmišljati opet kako si gladan i šta će biti za ručak. I onda naravno kad ti pola mozga radi jedno, a pola mozga radi drugo, pa da to i nije najbrži način učenja. Ne trudiš se 100% koliko možeš. Čitanje na glas, čitanje u sebi možeš kako god tebi bolje odgovara, ali svejedno to čitanje je pasivno ili ti sporije. Na ovo drugo pitanje ću odgovoriti malo kasnije kad ovo ispričam. Dakle, naravno da trebaš nekad poslušati, počitati, ako voliš podcrtavati ili markere, smiješ to i dalje raditi, ali zapamti da je to sporiji način učenja. Možeš imati taj način, ali daj ubaci puno više aktivnih. Šta je aktivno? Pa kako ime govori, aktiviraš svoj mozak. Ili u ovom slučaju ne može ti se desiti da ti misli lete ili da razmišljaš šta ćeš je za ručak ili s kim ćeš se i družiti poslije dok učiš. Zašto? Jer aktivan način učenja je onaj di prvo razmišljaš nešto o tom gradivu koje čitaš ili koje učiš i drugo i najvažniji dio di dohvaćaš neke informacije iz glave. Šta znači dohvaćaš? Pa prisjećaš se nečega ili se barem pokušaš prisjetiti. I ako se vratimo na onaj način učenja koji je pobjedio, da li su oni morali razmišljati o tome? Pa jesu, oni su samo pročitali, ali onda su dobili ispit i morali su razmišljati o tom gradivu. I drugo, da li su se morali prisjećati ili dohvaćati informacije? Apsolutno jesu. Morali su se probati sjetiti nečega da dobiju točan odgovor. I to je razlog zašto je to tako brza metoda učenja na onom istraživanju, jer je aktivna. Koje su još načini aktivnog učenja? Pa je li ova naša metoda
ključnih misli ili ključnih riječi bila aktivno učenje. Molim ne dizati ruke bez veze, jer tako dekoncentrirate ostale. Pa ista stvar kao i sa bezveznim porukama u chatu, i to ću bez veze morati užakati i prijaviti, a ni to ne želim. Ok. Da li je naša tehnika ključnih riječi aktivna ili nije? Pa idem razmisliti. Jel me ključne riječi natjeraju da razmišljam o tekstu? Apsolutno, pa moram pročitati tekst i razmišljaš kako izvući van, jel tako? Da li me natjeraju da dohvaćam informacije iz glave? Pa da, ono što smo rekli, pokri tekst pa čitaj samo te riječi i probaj se sjetiti još nečega dodatnoga. Upravo to. Ako su ove dvije stvari zadovoljene, znači da je to aktivan način učenja. Znači da je to puno brži način učenja nego samo nešto čitati, nadati se da će ti ostati u glavi. Postoji još tehnika. Dakle, ključne riječi su super. Napraviti ispitivanje sam sebe ili da te neko drugi ispitiva, super. Prepričavanje, isto super, ali ne napisati pitanje i odgovor pa čitati pitanje i odgovor. Ne napisati prepričan tekst pa ga čitati, jer je to opet ovaj pasivni oblik čitanja. Nego iz glave, bez gledanja u tekst, probati se sjetiti informacija, probati prepričati i tek onda provjeriš u knjizi ili u bilježnici što ti je točno, što ti je netočno ili di si možda nešto zeznuo ili zeznula. Mentalne mape su super, pisanje bilješke je super, ali ako to radiš na pravi način. Na istraživanju su radili na krivi način i zato su mentalne mape dobile tako loš rezultat. Kad ti radiš mentalnu mapu, a knjiga ti je otvorena, znaš šta je to? Pa to ti je zapravo ovo pasivno prepisivanje. Ali je to prepisivanje na neki malo ljepši način, jer imaš nešto boja, nešto crteža i tako dalje. Mentalnu mapu, ako želiš raditi, želiš da ti pomogne da puno brže naučiš, napravi ju na sljedeći način. Pročitaj s razumijevanjem tekst, zatvori knjigu i bez gledanja probaj nacrtati ili napisati mentalnu mapu. Tek onda, kad napišeš sve što znaš, otvoriš opet knjigu, ideš usporediti, provjeriti jel ti što nedostaje i ispraviti nešto ako je krivo. Isti postupak ti je za sve ove druge tehnike aktivnog učenja. Ako prepričavanje koristiš, prepričaj lekciju i tek onda otvori u knjizi i provjeri šta ti je krivo, šta treba dodati. I ponavljaš taj postupak sve dok ne naučiš dobro. Najlakši način je možda pitanja i odgovori. Zašto? Pa čim ti postavim neko pitanje, tvoj mozak odmah želi odgovoriti, odmah radi, odmah je aktivno. Da te pitam kako se zoveš, u kojem si gradu, koliko je 2+2, pa odmah ti dolazi odgovor na pamet. Mozak se odmah aktivira. Tako da ako želiš od svih metoda najlakšu koja će ti donijeti rezultate, pitanja i odgovori. Izvuci ili nađi pitanja za neku lekciju i onda se ispituj. Probaj odgovoriti, ali bez gledanja u odgovor. Ovo je ključno. Čak i ako ne znaš točan odgovor, probaj se malo pomučiti, malo prisjetiti. I onda tek provjeri taj odgovor u knjizi ili u bilježnici. Zašto baš tako? Ako ja samo čitam pitanje i odgovor, slabo ću zapamtiti. Ali ako pročitam pitanje, čak i ako ga nisam još dobro naučio, i probam se malo pomučiti, i onda tek pročitam odgovor, mozak će bolje zapamtiti. Zašto? Pa istraživači, to jest znanstvenici su to puno već istražili, pa možete njima vjerovati, ali jedan ovako način da to shvatite, mozak ne voli imati rupe u znanju, mozak ne voli kad nešto ne zna. Naprimjer, ako ti ja kažem 1, 2, 4, 5, pa fali ti ova trojka negdje, gdje je ta trojka? Ili ako ja samo kažem 3+3 je, pa mozak odmah želi reći 6. Mozak tako funkcionira. I ako dođe do pitanja koja ne zna i prvo ih pročita, malo se pomučim i tek onda vidim odgovor, puno će ga bolje zapamtiti. Jer smo mu stvorili nekakvu umjetnu želju da on dobije odgovor na to pitanje. Ako samo čitam i ponavljam, to je ono sporo pasivno koje ti neće dati rezultate. Pa da ponovim za kraj. Naravno, neka trebaš čitati, neka trebaš poslušati, sve to super, ali neka manjina tvog učenja bude taj pasivni način i neka većina vremena tvog učenja bude na aktivni način. Tu možeš birati koju god tehniku učenja želiš. Dakle, želiš li ključne misli, želiš li prepričavanje, hoćeš glumiti da nekog drugog učiš lekciju, hoćeš li pitanja i odgovore, hoćeš li kartice, pa na jednu stranu napišeš pitanje, na drugu odgovor, pa njih izvlačiš kao na kvizu i ispituješ se. Koji god način aktivnog učenja želiš,
Možete i neko drugi ispitati, super, ali je bitno da ti postavi pitanje, da se potrudiš odgovoriti, tek onda da dobiješ točan odgovor. Ako učiš na taj način, tvoje učenje će biti puno brže od svih ostalih. Naravno, nije magični štapić da će sve ići lako i da ne trebaš ni pogledati u knjigu i da ćeš naučiti, ali ako pratiš ovaj plan učenja u samo 2 koraka, najlakši plan učenja ikad, i budeš se toga držao ili držala, imat ćeš rezultate bolje nego ikad. Dakle, plan učenja u samo 2 koraka, koristi Pomodoro tehniku, najlakše, i možeš ju koristiti za sve predmete i za sve što radiš, čitanje lektire, zadačnica, radna bilježnica, što god doma radiš. I druga stvar, kad učiš, kad nešto hoćeš zapamtit, koristi aktivno učenje. Naravno da trebaš možda par puta pročitati s razumijevanjem da ti prvo bude jasno o čemu radiš, ali uči uz bilo koju metodu aktivnog učenja. Na tebi je koja ti je draža. Hoćeš birati ključne riječi, prepričavanje, ispitivanje ili nešto drugo, ima ih 100. Ali odaberi i drži se aktivnog učenja. U manje vremena naučit ćeš više i bolje nego ostali. Koliko prije testa trebam početi s učenjem? Pa kako ja mogu odgovoriti na to pitanje? Kako znam o kojem se testu radi? Ako se radi o testu iz medicine na medicinskom fakultetu, da imaš ovakvu knjigu od 500 stranica, pa onda trebaš početi nekoliko mjeseci ranije. Ako se radi o jednoj lekciji iz hrvatskog gdje trebaš naučiti 3 stranice, onda možeš početi učiti možda i 2 sata prije ispita jer je toliko lagano. Dakle, odgovor na pitanje koliko prije testa trebam početi s učenjem, ovisi o tebi. Dakle, samo o tebi. I kako budete učili, a dobit ćete taj osjećaj koliko ti vremena treba. Ako učiš na ovaj način, bit će brže i kad se navikneš na ovaj način, onda ćeš znati koliko ti treba. Ne znam, koliko ovisi od osobe do osobe. Neko može naučiti lekciju iz matematike u 2 sata, nekome trebaju 3 dana i to je potpuno normalno ili u redu, ali ti ćeš uz vježbu, trud i rad dobiti taj osjećaj da znaš koliko ti treba. Ako ideš autom do škole 100 puta ili pješke, pa znaš koliko ti treba do škole, vremenski. Ako ideš prvi put nekamo autom ili pješke, pa nemaš pojma koliko ti treba. Možeš pogledati na Google Mapsu pa otprilike, ali ne znaš točno. Dakle, ne može se po stranicama, ne može se to. Najbolji način vam je da lijepo, redovito učite svaki dan jednaku količinu vremena i onda ćete stići sve. Gle, ako pod satom nešto radite, onda to radite tako kako kaže profesor ili profesorica, učitelj ili učiteljica na satu, a onda kod kuće možete to napraviti na još brži i još bolji način. Da, spomenut ću i iznenađenje, ali sad imam pitanje za vas. Pitanje za vas je, prvo, kako vam je bilo danas, a drugo, ima li neko pitanje, nešto da ti još nije jasno ili nešto da me želiš pitati. Možeš mi napisati pitanje tekstualno, ili ako želiš pitati neko duže pitanje pa želiš na mikrofon, možeš mi napisati riječ mikrofon pa ću te prozvati da me onda pitaš neko dulje pitanje na mikrofon ili kameru. Odlično, drago mi je da je puno vas bilo super, samo zapamti ovo moraš sad vježbati, koristiti. Ako ne koristiš, nego opet koristiš isti neki spori, teški način učenja, pa bit će ti sporo i teško. Ako ovo vježbaš i koristiš, učit ćeš brže od svih u svom razredu. Ok, još jedno pitanje, ima li pitanja? Ko ima pitanja može napisati. Možeš pitati nešto ako ima veze sa učenjem. Ako nema veze sa učenjem, onda ne možeš pitati. Tako da napiši mi što želiš pitati, ukratko, pa ako baš trebaš na mikrofon, onda može tako. Ti ne znaš šta je geografija, pa bolje da ne znaš, kad dođe vrijeme dobit ćeš taj predmet pa ćeš saznati. Za sad odmaraj bez geografije u svom životu. Ok, obećao sam i neko iznenađenje. Iznenađenje je sljedeće. Vidim da se želite družiti, pričati, dijeliti snapove i tako dalje, i vezano i nevezano za školu, pa postoji način da se nastavite tako družiti svi koji ste ovdje u grupi i dalje. Napravio sam grupu samo za ljude koji su prošli ovu radionicu, gdje se možete priključiti, naravno ako roditelji dozvole, gdje i dalje se možete međusobno motivirati, podržavati, savjetovati jedni druge o tome kako treba učiti, kako si pomagati, a možete tu grupu iskoristiti i da ovako pričate o stvarima koje nemaju baš veze s učenjem, ali se samo želite družiti i tako malo po malo pričati, ajmo reći, u glupostima. Tako da ko želi, ja ću sad kopirati ovdje link, može nam se, naravno, ko želi i ko
smije, može nam se pridružiti u grupi, ima nas već jako puno unutra, skoro 100, pa jedva čekam da pređemo i brojku od 100. Tako ćemo se moći nastaviti dalje, vi međusobno družiti i mene pitati ako trebate nešto. Ok, kad čitam lektiru u sebi, zašto ništa ne zapamtim? Odlično pitanje. Probaj koristiti sve ovo što smo danas rekli. 25 minuta čitat, pa 5 minuta odmarat i probaj ne samo da to bude pasivno, znači čitanje, nego probaj si nakon tih 25 minuta odgovoriti na nekoliko pitanja o tome što učiš. To će ti pomoći da puno bolje to zapamtiš. Ako ti je bolje na glas, slobodno uči na glas. Naravno, ako si na satu ili u knjižnici pred ostalima, pa onda ne možeš baš učiti na glas, ali gdje smiješ, onda možeš učiti na glas. Mogu li vratiti slajd? Mogu. Ekipa, je li ima još kakvo pitanje? Ko nema više pitanja, vidimo se sutra. Lijep pozdrav, odmorite, pojedite nešto, idite u školu ili što već trebate. Ko ima neko pitanje, još ću pričekati da vidim da odgovorimo na sve. Svima ostalima veliki pozdrav, vidimo se sutra ili se vidimo na snimci u budućnosti. Snimka stiže svima koji su bili i koji nisu bili ovdje, možda već večeras ako se stigne obraditi, dođe na mail, ako ne, onda će doći sutra ili preko sutra. Veliki pozdrav svima, sretno u školi ko mora poslije ići u školu. Pozdrav. Ako čitam povijest ko lektiru, ne mogu ništa zapamtiti. Tako je, za povijest onda trebaš koristiti ove tehnike koje smo tu danas pričali, bit će ti puno lakše. Bog svima.